Tigrinya theory test. What does the term blind spot mean? ዕውር ነጥቢ ወይ ድማ blind spot ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ? A. An area covered by your left-hand mirror. ህ ብጸጋማይ ሸነኽ መስትያት ዝተሸፈነ ከባቢ ወይ ድማ ቦታ። B. An area not covered by your headlights. ለ ብናይ ቅድሚት መብራህቲ ዘይተሸፈነ ቦታ። C. An area not visible to the driver. ሐ ንመራሒ መኪና ወይ ድማ አውቲስታ ዘይርአ ቦታ ወይ ድማ ከባቢ። D. An area covered by your right hand mirror. መ ብየማናይ ሸነኽ መስትያት ዝተሸፈነ ከባቢ ወይ ድማ ቦታ። You have 10 seconds to answer this. The correct answer is C. An area not visible to the driver. ወይ ድማ ሐ ንመራሒ መኪና ወይ ድማ አውቲስታ ዘይርአ ከባቢ ወይ ድማ ቦታ። እንተደኣ ፈቲኹሞ please share, like and subscribe. Thank you.